are a prize-winning, best-growing international supplier of tools and safety equipment. We sell to a wide range of businesses. We mainly service the European construction industry, but also do business with, for example, the manufacturing and food industry. The goods we sell is mostly of our own brand of products called Norse. And under the Norse umbrella, you find everything from chemical suits, gloves, masks of any kind actually, to cutting discs and blades of any size. SM Tools is a Danish company located in Ikast, Denmark. This video though is filmed in Malaga, southern Spain. 340 days of sunshine and a reputation of a high quality of life at a very low cost. Here in the sunny south, we run and manage our international sales office. To mention a few selling points, we have a private cook, we have free beverages, we have modern equipment and plenty of outside space. This is where you hopefully will be working very shortly. We have been growing steadily for quite a while now, and there have never been a better time to become part of the team than now. Jamen, da jeg hørte om SM Værktøj tilbage i 2019, så synes jeg egentlig bare, det lød som et voldsomt spændende projekt med en masse muligheder. Og med det samme følte jeg bare, at det havde lyst til at være en del af. Hvis du er i tvivl, så skal du tænke på, hvad der driver os hernede. Og det er egentlig de tre gyldne P'er. Og det er penge, piger og bilden. Jamen igen, frihed under ansvar. Det er i hvert fald en overskrift til det, kan man sige. Så synes jeg også bare, at alle i organisationen, ledere og chefer, er gode til at lytte til en, hvis man har lyst til at implementere nogle nye ting, som kan gavne en i hverdagen på jobbet. Så sent som i dag var jeg i kontakt med en tidligere kunde, jeg har solgt til, som har skiftet job, og nu er ansvarlig for en indkøbsforening for over 120 virksomheder, hvor vi snakker omsætning på et sted mellem 50 til 100 millioner. Men det arbejdsmiljø, som bare spiller, altså vi er rigtig gode mod hinanden. Det sociale spiller med masser af firmaarrangementer, hvor vi giver en gas, og på kontoret er vi gode til at hjælpe hinanden og give hinanden fif. Og så med en sund konkurrence. Okay. Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi at når man er provisionsløn, så kan det jo gå op og ned, men mulighederne er nede er store. Som jeg sagde før, så indsats er lige med indtægt, så hvis du knokler røven ud af bukserne og ligesom vil gå den ekstra meter, så kan du også godt tjene nogle gode penge og få det til at gå rundt. Well, the time is now. We are looking to find new candidates to acquire and service new customers in mainly Norway and Germany. So if you're looking for a place to start or continue your sales career in a healthy industry with a chance to build your own portfolio of customers from day one with unlimited earning possibilities, this is for you. Commission with no loft, you've probably heard that before, but I would argue that we employ the highest earners in the game. Can't wait to hear from you. Nos vemos.